بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه سبحانه وتعالى، الهادي إلى إحسانه، صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه المجاهدين الأبرار المنتجبين الكرام، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى واشكروه على نعمائه من الإحسان والجود والكرم، إنه منعم جواد كريم. أيها المسلمون، فإن نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، بل هي متتابعة بتتابع الليل والنهار. قال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فأعظم نعم الله نعم الإيجاد والإمداد، ونعمة الإرشاد أو الهداية، وأعظم الثلاثة نعمة الهداية لهذا الدين. قال تعالى مخبرا عن أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والعبد دائما بين نعمة من الله تحتاج إلى شكر، وذنب يحتاج فيه إلى استغفار. أيها المسلمون، فواجب علينا أن نشكر الله على نعمه الظاهرة والباطنة، فإن فعلنا تزداد، وإن لم نفعل ننقص ومهكت البركة منها. والدليل قوله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أجمع العارفون بالله على أنه بشكر الله تدوم النعم وبكفره تهول. أيها المسلمون، فمن الأسباب المعينة على شكر النعمة: أولا التأمل في نعم الله واستحضارها في كل لحظة وحين، عدم الغفلة عنها. قال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ثانيا أن ينظر كل واحد إلى من هو أسفل منه. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر إلى من هو أسفل منكم، انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم. ثالثا أن يعلم الإنسان أنه مسؤول يوم القيامة عن شكر هذه النعم. قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جاب الله يتي الله تبارك وتعالى باو بركي نور غولمو en barkinori Allah siforɗo hoore muɗum yurmede yaajunde heraninde julɗo kefero ko adna ɗo ko alda e kerol. Allah tabaraka wa ta'ala siforɗo hoore muɗum yurmede heerinanande mu'minin tun kalakara. yettore wodani Allah e dow moƴƴere makko nden, jaarore wodani Allah e dow dokke makko ɗen e moƴƴereji makko ɗin. en seeditike wonde reweteɗo ala e dow gonga, bimana handuɗo e rewede sina kanko Allah tabaraka wa ta'ala. en seeditike ka mawningol mo kanko Allah tabaraka wa ta'ala e ka seeditanagol mo haqqe makko on. ɗen seedito wonde kala ko rewa ko wona Allah ko mere, si kanko Allah tabaraka wa ta'ala o rewama ko ɗum woni ko hani, sabu ko kanko woni al ilahul ma'bud al mustahiqu bil ibada.
kanko Allah woni reweteɗo maccinɗinanteɗo ɗon, kanko kadi woni handuɗo e ɗum on. En seeɗitike wonde Muhammad ko jiyaɗo Allah nelaɗo makko, kanko woni nodduɗo yimɓe ɓen faade e welaye Allah, kanko woni fewnirowo yimɓe ɓen faade e moƴƴuki Allah kin. ɗum woni wurugol ka diina ha maya tawa ko julɗo. yo Allah ɓeydu jam e kisiye e dow makko, kanko e yimɓe bele bon makko e sahabaɓe makko ɓen, e dow kala julɗo taaɓiɗo taɓande makko ka diina no haniri noon ha ñandal laroni leyndin. jiyaɓe Allah ɓe wi ko en hulu Allah tabaraka wa ta'ala, yettenmo kanko Allah e dow nemaji makko ɗin e moƴƴereji makko ɗin. sabu honɗum kanko Allah woni wonɗo neminde on, kanko woni dokko on, kanko woni tedduɗo waɗanowo hay yawiɗo ɗum. kanko tun Allah tabaraka wa ta'ala mari on jikku ko wiyete aljawadul karim. ɗeɗo inde ɗiɗi e inde Allah tabaraka wa ta'ala firo majje on no hawni. aljawad ko okkowo, mo ala kalkilde wi'ugol mi itti ɗum ɗo e ɗum ɗo ko ɗum ɗo lutti, si mi ƴettoyi ɗon kadi ustoto ma lellay. alkarim kanko Allah tabaraka wa ta'ala ko okkowo, nde himo okka himo okkora jaɓuɗo e saliɗo, himo okkora yiɗɗo mo e añuɗo mo. kanko tun Allah tabaraka wa ta'ala himo weddodi e ɗi sifaji ɗo, mo andanda hoore ma kañum yiɗay gaño mum, kañum waɗanay ɗawɗo ɗum, kañum moƴƴoto e boniɗo ɗum. Allahu tabaraka wa ta'ala lahu tilka sifat. Allah no jogii ɗiɗo sifaji ko sifat mushtaqqa min asma'ihi subhanahu wa ta'ala, sifaji ɗi annanda hoore ma ko ɗi ɗoofa koye inɗe makko ɗen. sabu inɗe Allah ɗen tabaraka wa ta'ala kala inde hinde mari sifa mayre. sa wi Allahu ko lafzul jalal on non ko dhul ubudiyya, sa wi arrahman ko dhul rahmatil wasi'a, sa wi arrahim ko dhul rahmatil khassa, sa wi aljabbar ko dhul jabarut, sa wi aljawad ko dhul judil wasi', sa wi alkarim ko dhul karam alladhi yukrim man asaa ilayhi. on mo andanda hoore ma o teddinay, o waɗana bonniɗo e makko. kanko Allah tabaraka wa ta'ala ko noon o wayi, ko noon kanko Allah tabaraka wa ta'ala kadi o siftori, ko ɗum waɗi yiɗugol mo no waɗɗi, ɗoftagol mo no waɗɗi. o wi kanko Allah ko jawad ko karim. ayyuhal muslimun, ko onon yo julɓe, nemaji Allah ɗin e dow meɗen la tuaddu wala tuksa. ko wiyete nema ko moƴƴere, moƴƴere wiyete nema. moƴƴereji Allah ɗin e dow meɗen goɗɗo wawataɗi lintude ko on tigi mari gandal wo, ko on tigi mari tan wo, ko on tigi hettani wo, ko on tigi faala wo. sabu kanko Allah tabaraka wa ta'ala jemmaji makko ɗin ɗe okki en ɗin e ñalormaje ɗe o wurni en ɗen e muɗum, jemma e ñalorma moƴƴereji makko ɗin no jokkodiri ɗi taƴodirta. ko ɗum waɗi o wi en ka suratu Ibrahim e aya 34 ɓon, o wi kanko Allah o hokki on kala ko faala ɗon kon e juuɗe makko. wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. o wi wa in ta'uddu ni'matallahi, so wi yon lintu nemaji Allah ɗin, la tuhsuha, on wawata ɗi moftude, on wawata. kono neɗɗanke o la zalum, ko heewuɗo toñugol. neɗɗanke o ko toñitotoɗo waɗane dulla. kaffar oɗo wona kufru al iba, wona keferaku salagol, oɗo ko keferaku dullendi, ko wiyete kufru ni'ma kon. bani adam oɗo neɗɗanke ko heewuɗo toñude, ko heewuɗo kadi dullande moƴƴere. mo ndaari ɗe gite meɗen ɗo, si weeti bimbi yitere ma nden ha niɓɓa, couleur ji ɗiyata ɗin, hara ko appareil portojo wonnoɗa gollirde fiya waɗu distinction ɗewnode, fiya wawu sennidirde, fiya wawu sennidirde hakkude couleur ji ɗi wonɗa yiide ɗin. hara ɗum ko portojo jonnunoma appareil waɗɗa ka gite ma, ko holle ɗum ɗo ko bule, ɗum ɗo ko haako, ɗum ɗo ko boɗe, ɗum ɗo ko dane. wallahi musidɓe julɓe tedduɓe, en tawayno prix on wona wonɗo o wawayno heɓde appareil o. sa daari ko noppi ma ɗin nanta kon, hitoji ɗi nanta ɗin e nder ñallal, si otowal ɗuumi a nanay, si bareru wotti a nanay, si gertogal waɗi to a nanay,
siko gorko wowli a anday, siko suddiɗo wowli a anday, si weltiɗo waɗi hito anday, si seytinɗo ma maapiɗo waɗi hito anday. Sennidirgol ɗum ɗo ngol séparation, wawugol sennidirgol ko wiyete ko tafriqul aswat fil his, wawugol sennidirgol hitoji ɗin ka so ande. ɗum ɗo allahu tabaraka wa taala no waɗi ɗum e meɗen. si tawino ko goɗɗo jonnuno en ɗum yalle en wawayno yobde facture o. Prenons par exemple téléphone ji ɗi portoɓe woni moƴƴinde ɗin. Téléphone o no mari golle jane, no hutortoɗamo wo, no wawɗa gollitiridde wo e haajuji ma, ko noon o sattiri prix, ko noon kadi o ñamirta jawdi. Ƴetten par exemple mo ƴetti wano téléphone touche ji ɗin simple on, ɓay a connectotako, a darata ɗon télé, a darata ɗon journal, a wawata tintade mo wonɗa yewdude on yiyama ɗon, a tawi koye ɗon téléphone o sa hetti 100 000 200 000 300 000 a heɓay. Téléphone tawo won a waway connectade, a waway skypude mboɗo goɗɗo, haray mo nokkugo yaltinamo ɗon, haray mo sutima eɗa sutimo, ɗin ɗon ko 1 million e goɗɗum. Téléphone ji tawayɗi ɗin hande wano maçon ɓe ɓen, ɓe waway gollitirde so tawi ko maçon jo jannguɗo ko chantier ji, hay mécanicien ɓen no wawi goltide ka garage, saabu no wodi joni téléphone ji scanay ɗi paan iPhone, tawa sa aɗa andi moteur on, marque moteur on, a windi marque moteur on ka téléphone ɗon ka logiciel ma, a watti ɗum a honnode ɓenata numéro sasi on ɗon, ko direct moteur on ka usine ka wonno ka o yalti ton, moteur on yaltay ɗon automatiquement. haray ɓe naɓima ka usine ka moto moƴƴina ɗon, a yiyay ɗon kadi moƴƴinɓe ɓen kala naɓuɗo juuɗe e ngal on moteur ɗon, a yiyay mo ka téléphone ɗon, consulta ɗon auto wangal hingal ɗanade ma hingal ɓuyude pande ma hito gon no changi, ko ton ɓe waɗata check-up ni ka ɗuma ka iPhone ɗon ha ɓe holle panon ɗon. ɗum no surtout e wigoro ronfle ɗon mi heɗo faami, ronfle moƴƴa. joni technologie on ka hewtini en ɗon, on yii on ɗon téléphone e téléphone um simple kunɗa ceerno wona gotum, piriji ɗin wawari wonde gooti, saabu moƴƴin ɗon ko commerce, ko jawdi on ɗaɓɓude muɗum. allahu tabaraka wa taala ki haqqilki o luɓi en, ɗe guite ɗe o wokki en, ɗe nanirɗe e nde taskorde nden ko wiyete miijitorɗum ɗum, andugol kaari seytini kaari weltike, o no yiɗilan, o no añilan, himo darɗelan ma emo huccanilan, wawugol sennidirgol ɗum allah okki en ɗum fof ko jelu o landi en yen ittu jelu. Ndaare bobo yagal ha e sagatalaku ha e nayewu, étape ji ɗi allah waɗani bani adama ɗin, sa lutti wonde bobo tun fota be iwa e bobo yagal ara e keccu, sa woni kecco gurnam maɗan fo wata e keccu kadi wela. kullu da'imin laysa bi lazizin, ɓe wi kala hunde duuminde tun kayre tun nde welata hande kadi, si jokkodiri sanzaki welata. Ngu keccuɗo kadi ngu iwoya nayewo ara, ɗiɗo fof ko nemaji allah ɗi allah tabaraka wa taala waɗani en. wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, so wi yo lintu nemaji allah ɗin on wawata ɗi moftude. wallahi ko ɓuri mawnude noon e nemaji allah ɗin e dow meɗen, ko allah tabaraka wa taala neminiri en kon fuu, ko ɓuri mawnude e ko waɗani en kon kanko allah, ko nema peewal, ni'matul irshad, ni'matul hidaya, ni'matul iman. waɗede julɗo, okkede iman, okke peewal fewirgol diina, oɗo nema ɓuri mawnude kala nema. siko jawdi allah okkuma ko nema, siko cellal ɓandu ko nema, siko laamu ko nema, siko iwdi moƴƴiri ko nema. kono ko ɓuri mawnude e nemaji ɗin fof ko ni'matu alhidayati li hadha din, fewirgol kaɗo diina, wona julɗo intéressiɗo e diina mum, marɗo haaju e diina mum. ɗo gandi no woodi yimɓe ko haajuji maɓɓe ɗin ɗoni darande e diina kan, ɓe darata haaju diina kan e maɓɓe, ɓe ñamira e diina kan, ɓe hippora e diina kan, ɓe welnira e diina kan, idan ɓeɗo ɓe tuttata diina kan. e on tawɗo himo heɓirde ɗum ɗo diina kan, kono kanko kadi mo gollande diina kan. ɓeɗo ɗiɗo shattana baynahuma, no serti hakkude ɓe ɗiɗo. ko be diina kan heɓa nafa e meɗen, ko nafirten diina kan ko janngugol ka, noddana ka, gollitira ka, yiɗina ka yimɓe ɓen, gera ha yimɓe ɓe yiɗa diina kan. tawa moodi pratiquement nana yimɓe ɓe noyna moodi ka diina ɗo, mo daari kaari en e kaari en o tawi diina ko nema.
kono sa geri ha yimɓe ɓen añiri dina kan sabu ma wano o sunna mo wonɗen noddande so tawi an hiɗa jogi aqidatu sunna a moƴƴa jikku a wolanta yimɓe ɓen konnguɗi tedduɗi an ko harache hiɗa ñaaɗi tun hiɗa huɓɓi tun wallahi lazim ɓe añidete sunna ma on ɓe añidete sunna on kono ɓe wi wo ñaande ko jaali kon ko ɓuri heewde kon ñaande ko jikku majjere si neɗɗo allazi yurid yata'alam neɗɗo faalaɗo wadde hoore mum gando tawana o gando a taway ñaande nden no ɓuri ɗateni ni si on tigi jangi net o deeƴay si gandal ngal heɓike net on tigi deeƴay sabu aray mo yiwde dangereux ji makko ɗin ka gollal diina si tawi noon gandal ɗuuɗa on tigi ko ellaji yimɓe ɓen tu yiyata ko ɗum waɗi on tigi yiyata min kam miɗo loyi min miɗo boni min miɗo falja ko ellaji yimɓe ɓen tun o yiyata fanɗire gandal ɓe wi illatul ilmi ko summun ɗatilum fanɗirede gandal ko poson warowo yiwgol kañum lumbi fo lutti ɗum koye majjere jeeya ɗum waɗi allah wi en noddir ñeeñal noddire jikku moƴƴo odu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati l hasana ɓe wi ceerno meɗen mawɗo ibnu taymiya ɓe maaki wonde jiyaɗo allah da'iman himo e nder nema allah himo haton jini kadi e jarnugol allah e dow on nema da'iman kadi himo e nder geddi himo haton jini e tuubugol ɗin geddi ɗon al abdu da'iman bayna ni'matillahi bayna ni'matin min allahi tahtaju ila shukrin jiyaɗo allah on no nder nema haton jinɗo e jarnede himo e nder kadi bakkatu haton jinɗo kadi e tubanede ko hakkude ɗo wonde hiɗa e moƴƴere allah nde duwaɗa jarnude hiɗa e nder bakkatu mo duwaɗa tubude joni noon si tawi an ko yimɓe ɓen tu woni bomɓe an a yiyata ko makon konde tuma tubata wallahi si neɗɗo on felliti kañum no moƴƴi heddiɓɓen no boni o tubata o lutta e ɗon e aynugol ayibeji yimɓe e critique-ugol yimɓe ha ñande goo noon o daroyo tawa bakkatuji makko ɗi ñaami no moƴƴereji makko ɗin yalla dandu en ɓe wi ko enen e julɓe no waɗɗi en jarnugol nemaji allah ɗin feeñuɗe e suuɗiɗi sabu si en jarni nemaji allah ɗin ɗi ɓeydoto si en waɗari ɗum nemaji ɗin ɗi iway ma allah itta barke majji si allah waɗanima moƴƴere a jarnimo o ɓeydante so waɗanima moƴƴere a jarnari nde o jaɓitay nema on ma o accide nema on o ɗoofa barki kin o ittay nema on seede mum ka suratu ibrahim aya 7 allah wi jantotuma nde jomama ewnino on wonde si on yettiɗan nemaji ɗin mi ɓeydanay on si on dullanilan awa hande nangal angal lette an ɗen hino tiiɗi imam ibnu jarir at-tabari o maki inna azabi huna ay tahwili li ni'am wayɗitugol an nemaji ɗin itta e juuɗe mum la shadid ɗum no satti si goɗɗo heeɓi no jawdi ma o heeɓi laamu o heeɓi teddungal allah jaɓiti ɗum e juuɗe makko sattede ko ɗon haaɗi ma allah accidimo e mum kono itti barke e mum ko satti kon ko ɗo haaɗi ko ɗum waɗi on tigi da'iman ko yo jarnu allah tabaraka wa taala anduɓe allah ɓen fof no fotti wonde sabu jarnugol nemaji ɗin hiɗi duumo sabu dullangol allah e nemaji ɗin hiɗi iwa bi shukrillahi tadumu ni'am wa bi kufrihi tahul ko ɗum waɗi o gando mawɗo maketeɗo ibnu rayyan o ƴawayno ka hoore juulidde kuufa jemma hara fo no ɗaani o ewno saare nden fo nana o wiya ayyuha nnas ayyuha al akh ya akhi anta fi ni'matin far'aha fa inna al kufrana yuzilu ni'am o inayi ko yo musidɗo ka wonɗa ɗon fewndo ɗo hiɗa e nema reenu nema allah on jarnu allah sabu dullangol allah no itta nema on sa dullani allah o jaɓitay ko jonnu mako jeeyaɓe allah julɓe ɓe wi no jeeya e sababuji ɗin noon wallitorteɗi ɗin fi jarnugol nemaji allah ɗin très important heɗoɗen ɗo siɗa faala wonde jarnowo nema allah a aynitay toɓɓe tati aranene nden a taskoto accita haqqil ndaara ɗi nemaji allah ɓannaɗi e ma ndaara ko ko wonɗa heɓirde allah ɗo siɗa wawno heɓirde ɗum goɗɗo tana allah cellal ɗa wawi heɓirde ɗum goɗɗo keccu ɗa wawi heɓirde ɗum goɗɗo jawdi ɗa wawi heɓirde ɗum goɗɗo wallahi hoore manankum ma on si tawi no ñande we ko ya yawtoroɗa ha timma hoore manankum a dogayno e saare nden yennede e ndaarede gite bonde ka
Allah no tumbi ɗum ɓiɓɓe siko yimɓe hokkayno ma ɓiɓɓe ka yarɗa o ndaaru tummo musidal mum jombani ala teddungal ka o memino tumbe nappuru minen na minen jombanma si ɓen non hokkima ɓiɗɗo sikkuɗa wajituɗoma fino jombanma si o hokkima ɓiɗɗo sikkuɗa on ɓiɗɗo ɗon wonoye e juuɗe ma a meminodu nappuru immiɗo wona minen hokkuma o ɓiɗɗo na minen musidal ngal tummodiri mahamma o ɓiɗɗo ma a teddata isan ko ya taskoro ni ɓannidira waɗa comparaison ko wonɗa heɓude e juuɗe Allah kon e ko wonɗa heɓude e juuɗe yimɓe ɓen kon ko honno wayi ko Allah kon factire ŋerme jokka ko yimɓe ɓen kon fof haray ŋerme ɗen e facture ji no jokki sa waɗi ɗum a yettay nemaji ɗin a jarnay Allah e ɗiɗa ɓum ɗum ɓe wi siɗa faala yettude nemaji Allah ɗin ko ɗum waɗi Allah wi ya ayyuhan nas uskuru nicmatallahi aleykum andite nemaji Allah ɗin e dow moɗon hal min ka khaliqin gayrullah yarzuqukum min assamai wal ard yalli okkorowo on ka leydi e dow no woodi si wona Allah on ala ɓe wi ɗin mum ɗum an yanzura kullu wahidin ila man huwa asfala minhu siɗa faala jarnude nema Allah on ndaaru wontirɗo sengo leyma o ta ndaaru ɓurɗoma on ka diina e ka dewal ko ɓurɗoma on darata ka moƴƴereji nemaji ɗin ko mo ɓurɗa on darata si tawi an hiɗa mari weloru ɗan hermude Allah hiɗa ronki motoru ndaari o seppowo mo ala welo siɗa mari motoru ɗan hermude Allah fiya ala oto ndaarimo welo on a ɓura on si tawi ko oto marɗa iɗan hermude Allah ɗa faala hélicoptére ndaarimo welo ma seppowo on si tawi an hiɗa jinnude ka quartier dowma ñaama hiɗa wiide leydi no satti an ko anda ko waɗɗa Allah yahi ndaara waaliɓe ñaasidine donkaɓen siɗa waali e dankun nawnare hiɗa hermude Allah yahi ka berɗe dara surraɓen mi tamƴini a waɗa e doy ka isan ndaaruɓe ɓurɗa ɓen ka nemaji ɗum duñete faade e jarnugol Allah tabaraka wa taala no wawɗa wo no wawɗa no woodi mo ɓurɗa ko ɓen noon du waɗa ndarde fiya andu Allah no moƴƴi e maɗa tan mum ɗum siɗa faala jarnude nemaji Allah ɗin ko ya wakkilo han anda kala ko Allah jonnuma o landitoto ma fi muɗum yawmal qiyama keccuma ngun Allah landitoytoma fi maggu jawdi ma ndin Allah landitotoma fi mayri gandal ma ngal Allah landitortoma fi maggal ngari ma kin Allah landitoytoma fi makki laamu ma ngun ardande ma nden yeeso yagal ma ngal yawmal qiyamati a sottinta teppere ha landiteɗa fi muɗum sahabajo mawɗo Abu Dharr al-Ghafari walla Abu Darda o maaki nelaɗo maaki lan tazula kadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in teppere neɗɗo dirtata tawta nde ñande dargal ha o landite piiji nayyi hino jeeya ɗin honɗum Allah landitoma fi gurdam maɗan ko honto mayde tawma o landitoma fi keccuma ngun ko honto nayi tawma o landitoma fi gandal ma ngal ko honɗum gollitirnoɗa ngal o landitoma fi jawdi ma ɗin ko honto ndu iwi ko honto ndi ñaama koriru mbuɗu na wigol de 1 million en calculayde wotere ko 1 franc calculirite ndu be ka iwi ɓay pelleti ɗe gandi buyno darni cuuɗi no hawni ha feƴƴiti keerol ñande mayde arite goɗɗo himo waali ka danki makko ka tumbere danki makko ka chambre makko anditi tolje ɗen ko hippaɗe ko soduno birki kon ko yimɓe o jatti jaareni ko jillano kon sima moƴƴina ɗum o wujju jande ɗen o hippi goɗɗo musidɓe juɓɓe tedduɓe e hino noon joni o fokkiti o accay ɗum ɓaawo ga o wawata jonnitude si o yaha ko honno guerdata on tigui miijito ɗum si on tigui miijitike ɗum o anditi ko landitorteɗo fi ko Allah jonnimo kon ɗo o hittinayi o jarna Allah seede mum Allah wi ka suratu takasur summa la tus'alunna e refti on landitete yawma idin ñande dargal ani naimi nemaji Allah ɗin Ibn Abbas o maaki so ɓannino ñamugol o wullayno ha gonɗi lanna si o ñaama ɓayi mo andi mo ñamude ñola o hibboya ɓaawo oggo o daroyo yeeso Allah landitomo fi on ñameteɗo idan ko en wattan haqqila qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu ghafurur rahim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi al-mun'im al-jabbar as-sa'ili an ni'amihi yawm al-qiyamah والصلاة والسلام على سيد الشاكرين وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد أيها المسلمون
أوصي نفسي وإياكم بالاهتمام بهذا الموضوع ووعي وي إن يتي الله تبارك وتعالى o neminowo Allah o ñaaɗuɗo landitoytoɗo nemaji ɗin ñande dargal yo Allah ɓeydu jam e kisiye e dow ko ho jarnoɓe moƴƴere yettoɓe Allah annabi meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ɓawo ɗum musidɓe julɓe tedduɓe mi wasike hoore an e moɗon en fof e meɗen yen hittin fi nde toɓɓere manditoɗen nde kadi waɗen nde ka nder gurdam men nde dogiɗa e ƴiƴam men ɗan anditangol Allah moƴƴereji makko ɗin jarnamo joni ko heddani en baqiya lana ma'rifatu kayfa yashkuru al-abdu rabbahu azza wa jalla ala ni'amihi al-jalila ko heddani en joni ka khutba meɗen ɗo ko jantagol andina ko honno jiyaɗo Allah jarnirta nemaji Allah ɗin ɓayen wi'i ko ɗi jarni islamu andintini en jarnu Allah ko honno non nemaji Allah ɗin jarnirte في مدارج السالكين يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة وباللسان ثناء واعترافا وبالجوارح طاعة وانقيادا كرنو ميدن مودو ابن القيم الجوزي ابن القيم الجوزية ابن القيم إذن جيلي كو بديدو كرمكو بموبه وياكو ابن قيم ألف إلام على أندون كو الجوزي ابن قيم الجوزية oda ko ibnul qayyim al jawzi on ɗon woni talibajo ibnu taymiya on oda ko irakiyenjo oda ko suriyenjo defte maɓɓe ɗen no nandi ha so a daariɗe fayda wataɗe sendidirte defte maɓɓe ɗen no ɓadodiri ɓe nandi karambol hiɓe hecciri noon ko fanɗi wo duuɓi 80 no hakkunde maɓɓe oɗo noon ibnul qayyim o maaki wonde ka deftere wiyetende madariju salikin o maaki ɗon yettugol Allah ko huwirte ko honno neɗɗo yettirta Allah ko noneji tati ko yettirgol Allah ɓernde nden yettira Allah ɗengal ngal yettira Allah tere ɗen yettirgol Allah ɓernde nden ko honɗum ko yankinagol jippito yeeso Allah bi mana ɗofto yankino jippito ko iwri ka Allah kon fof hara ko après jaɓugol si koddureji ɗin ari tawi no moƴƴi weltora so tawi kadi no satti muññoɗa khudu'an wastikanatan bil qulub ɓe maki ɗin mum ɗum ɗengal ngal ko honno jarnirta Allah jarniramo ɗengal ko bissana'i wal itiraf ko ya mantumo kanko Allah ɗirritoɗa wowlana yimɓe ɓen ko honno wayi jaka noon hari ɗum marɗo probléme mum ne wallahi alhamdulillah Allah ko moƴƴo o régulaniran probléme o e jakar ɗon fooyi alhamdulillahi o kitilan cellal e jaka noon golle mon ɗen boni ne naam alhamdulillahi kono ha joni miɗo surri Allah ko moƴƴo kono kayra min mi anda ko mi waɗi Allah mi anda ko hunɗuni hakkude min e Allah kayɗa woyɗan herma Allah wi fa amma bi ni'mati rabbika fa haddis nemaji ɗi Allah waɗanma ɗin yewtiraɗi jarnamo hamdan wa sana'an ala na'ma'ihi ɓe maki tere ɗen ko yettirirta Allah tere ɗen ko bi ta'ati wal inqiyad ko ya ɗofto Allah ɗoftoɗa Allah himo nodduma e julde himo nodduma e korka himo nodduma e sadaka himo nodduma e haala moƴƴa himo nodduma e jikku moƴƴo himo nodduma e yananede himo nodduma e kurkanagol lakara e nafugol yimɓe ɓen ara e ɗum ɗoftoɗa noddago Allah ngon notoɗago ɗoftoɗa ɗo wora ɗoftare nden e gurdam maɗa simi waɗi ɗum ma a waɗi ɗum haray en yetti Allah si en waɗari ɗum haray ko en dullamɓe Allah tabaraka wa taala e Allah dande en wa akhiran ayyuha almuslimun falnarif anna shukra almuhsin ilayna min bani adam yu'addu min shukri alkhaliqi subhanahu wa ta'ala toɓɓere sakkitore nden anden kadi si bani adama moƴƴike ma a weltanike mo a jarnimo ɗum ko kontete ko a jarni Allah o yi fatiha ko fuɗɗori ko alhamdulillahi ne ko Allah je dendagal yettore est ce que ɗum no firtota wi goɗɗo merci mo waɗanima a wiyaymo merci ma thank you a jarama mo waɗanima ko ya jarnumo si a jarni waɗanɗoma a qirritanike il faut remercier les bienfaits. Soyons reconnaissants si goɗɗo waɗanima irrito jarnamo e dow ko waɗanma kon ɗum ko kontete
koye jarnugol Allah tabaraka wa taala. Goɗɗo faggima, goɗɗo jibinima, goɗɗo faggima, goɗɗo jannima, goɗɗo honnima, goɗɗo holtinima, goɗɗo mana o moƴƴike maɗa, jaɓu jarnamo irritoɗa. Sabu an ko on ɗum waɗannamo, on ɗum ɓiɗɗo waɗan nene baɗo fus sa pakidiri dorale ero ɗo hanka kammu awi jaɓe ɗo ko wallitoron a yoɓari yummama yuwanku gotu ngata ko musunomo ko a yoɓari bemma ande makko wotere nde o anuno si a wonay goɗɗo kala mo kojo ma jannuɗoma on imam on no heewi gandintinde ɗo ko konngol imamul boukhari o maki iza taallamna min shaksin hadisan wahidan kunna lahu abdan ma yahya. Imam al Bukhari o wi wallahi si goɗɗo janni men maako goto nelaɗo min wona e maccuɗo makko ha ñande men maayi. Si o yiɗi o waɗa men ɓoggol o haɓɓa o yeeya, so o yiɗi o joɗɗinay men ka dambugal makko min ayna suudu makko ɗum ha ñande. Si goɗɗo jannima, goɗɗo janne qur'ana, o janne hadis, o janne ko handano, o itta ka hoore makko o jonne ñande go tun konta on gaño, konta on aybinteɗo yenneteɗo, a yaada e kuddi ndi wata ha ñande. Goɗɗo e baaba mum nagore, goɗɗo e nene mum nagore, goɗɗo e ceerno mum wonta gore handi tagge. Donc irritanagol yimɓe ɓen jaɓa o moƴƴike an ɗum koye yettugol Allah tabaraka wa taala jeeya ko ɗum woni sakkitorde yewtere nden ko yontigi jarnu yimɓe ɓen kadi si ɓe waɗanima moƴƴere nelaɗo ɓe jam e kisi one mum maaki la yashkuru llaha man la yashkuru nnas. Kala mo jarnaari yimɓe ɓen o jarnata Allah. Imamu Nawawi maaki o hadis no metti famude ko ɓi mana si a jarni Allah a jarnaari yimɓe ɓen ko ɓe waɗanma kon Allah ƴettata ko jarnuɗamo kon ko be jarna yimɓe ɓen irritoɗa moƴƴere nde ɓe waɗanma nden on tuma noon si a jarni Allah Allah ƴetta ko mum kon. Haray on yafoto ko hutba on juuti kon kono yewtere nden famora ɓe andintini en ɗo fi o séminaire meɗen waɗowo janngo e faɗɗi janngo ko en wakkilo haren deftere janngeten nden ko nawaqidul islam nde ko ɗeri joyi pet en janngayde samedi e dimanche bi idnillahi taala sen gayni deftere nden ka alansara ɗen marɗon landitagol e ko jannguɗen kon question réponse e débat inchallahu ha takko ka futuro mawɓe men ɓen duwano en waynitoɗen eɗen anndi rowani séminaire on ɗo e heɓno nafa e makko moƴƴa yo jama wakkilo kadi ara e ngal ɗo fus alandaka hay deftere nden si a ala arɗo a heɓay nde ɗimmum ɗum yimɓe no tori en du'aji ɓe ko yimɓe jikkuɓe en toriki Allah taala bonnu jikke ɗen wakkilo ɗen noon reeno ɗen e o jama jikkuɗo en wuuren ko laaɓi dagi fiyo duwaji men ɗin jaabo jikke men ɗe moƴƴa e wonɓe en torade duwa ɓen sabu ñaawowo ko hendi wo hippotoɗo ñaama kanso wujja jatta ñaama du'a mum jaabotako o yawino nelaɗo miɗo faala wonde neɗɗo jaabinanteɗo du'a honɗum mi du'a wadde nelaɗo maki a tibta amaka takun mustajabat da'wa mi wundiri Allah ñammi laɓɓi ñamete ma on si ñamete ma on laaɓi tun a toriki Allah o jaabine Allah wi ya ayyuha rusulu kulu min at-tayyibat wa amalu salihan ñaame ko laaɓi dagi heɓon no golliron ko moƴƴi si goɗɗo hippike yimɓe a kafidama yimɓe a ɗuyti a ñaami are wigol ya rabbi ya rab koye sama kala wonɗa fiyo duwaji ɗin jaabo nous devons être purs devant celui qui est pur Allah ko laaɓuɗo sen daroto yeeso makko en wona e laaɓuɓe inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah ko laaɓuɗo jaɓata sina ko laaɓi kono min torikema yo Allah o ta ndaaru men ndaaru jikke ɗe men jikkaɗen jaabina duwaji ɗin yo Allah jaabinan ɓe jaabinan en duwaji men ɗin mo be e ande mum nde yo Allah ittanmo nde mo be e faale mum moƴƴo yo Allah okku ɗum mawɓe meɗen hikkaniɓen yeeso ka duuɓi e ka diina ɓen yo Allah ɓeydan en ɓe cellal yo allahu tabaraka wa taala ɗuɗɗinan imam on e mawɓe meɗen foowi ɓe waali ɓen cellal ɓalli yo Allah ɗu barke e galleji men ɗum yo Allah ɓuttinan e leydi men ɗin transition mo wonɗen e mum on yo Allah feƴƴingen mo e jaam yo Allah asike réussite e nder transition o yo Allah dandu en tana e albalaw e nder transition o en toriki Allah ɗandiyan saƴuɗan yo Allah lutti barki majjan e leydi lagina boniraɓe eɓe ndiyan ɗan bonnani eɓe ndiyan ɗan wari ɓen fof yo Allah hinno yaafo lontinana en toriki Allah allahu tabaraka wa taala an yusallima biladana min alfitan yo Allah hisi leydi men ɗin e tanaji e nambaraji yo Allah fewnan en sukaɓe meɗen ɓen jogaɓe meɗen ɓen en toriki Allah yo allahu tabaraka wa taala jontuɓe hoore maɓɓe siko bonnere maɓɓe naɓɓe to yo Allah fewnuɓe jontaɓe hoore maɓɓe si tawi na bonnere maɓɓe yo Allah jonnituɓe hoore maɓɓe waɗa fukki ɗum bakkato suka meɗen no tori en du'a emo holla emo programme ay usine fi ƴettede golle wondaɗo ɗo ko raɓɓiɗi kon
mo pati mum okki nde ɗo nokkure ka nde ɗo julide won ɗo en torki Allah ala newinam mo ƴette golle ɗen yummiraɓe okkunoɓe ɗo ɓen fika Allah rewe yo Allah naaduɓe aljanna yo Allah yafanoɓe bakkatuji maɓɓe ɗi yo Allah waɗu barke ɓengure maɓɓe ko ɓe acciri ɓaawo ko kala ɓengure maɓɓe musidɓe maɓɓe ko woni ɓaawo yo Allah waɗu barke maɓɓe ɓe okki Allah ka suudu makko wona yo Allah waɗan ɓe cuuɗi ka aljanna wa salli llahumma ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat